Watinda ata musiaisia wa kisasa cha Motongoi TV na ukethia nitawa Jacqueline Binya aina udho cha Kilunguni cha Tuneenanie. Studio ni naini makwa niendama mukethie na niambia naku janu wako omonde. Ni wabia muno Jacqueline. Sita kanita John mwaka na musikitu ni bandu beta Lamu Beketoni. Karibu studio sia Motongoi TV. My sister Ndoma Tuneenanie. Kwesi twandita wafibi ndonge mwitu mwiyeni kumaka ndo akamea katelembo na niomwe. Asante. Karibu studio sia Motongoi TV Bishop. Asante na kwa neta wa Bishop Mala kuma ba Kalama bandu beta wa Masani nina ministry ya Jesus Grace Victory International ta the general overseer wa ministry siyonde tuthengane ni kana tunene na asante ni na muthocha studio cia Motongoi na kumuseise na uthocha Tuneenanie unenenya witu mundi twinene ai undu tuthengia ni Syana sito Ivungani mapungite school Syana si holiday na chumwa kingiri tunanene tutokasia undu tutona kunena na Syana twindwe na relationship open uthasio kati wa Mosei na Syana na twakwa ate kulio Bishop na you directed to you na mundu ucio unanenia na icio enda Bishop amonenge namba yake ya simu akatwambie mpa kwanza Bishop nengana namba ya simu musesia ulo kwenda mwana nengo mentorship or anything Bishop ambao nenga namba indi ni asante Jackie dinenga nanga namba muno lakini ndo request ya kunengwasia no nenga ne na asante ikana wendongo nikana tunene utethesia walando no kutethesia namba ya kwani noti muonza imwe noti muonza imwe kenda imwe kenda kana 0710 71 1919 0710 71 1919 na asante Bishop na kwa yitune yaba Motongoi ni ile itatu kenda emwe itano wambe na ndeto Tuneenanie twenda tunene na Syana situ siba ya misi na museisi oswa na inekulyo ase mwaise twindwe no thasio kunena nya Syana situ na we anata bibwe kindu ni mwana ambo basenga nondo ai waundo ukosungia na buni bobe kutoka asia hii Syana si Ivungani tunena nya sio lakini bondo twailite kunena na sio na musei yu anakula sia mwana wako ni ukie na makulio la kuongolia melingana na anana make school nokuelewa mwana anaindia andika balwa ndo moya wa andika hii about your best friend kaandika my best friend ni ngania ni Motiso no ni mwendeta nondo ni mwasa ni mwiyo tukuna mubela nokuelewa na anengwe tunda nondete ya ni tutethania cia kusoma but ila mwalimu ndiye kusoma these letters kana kara ula kaneta Motiso ni my best friend Motiso na kenda na mwita my best friend no kuona pau museye ile itakunena na mwana wake atanundu unana ti wala lazima lakini Syana hisi na emotions Bishop Kiruchambe ndo na ikia foundation ya ndeto ya ngai katika kila eneo yondo na Quran na nini manyesi ya mwana ziela wa ilite kuthinayo ona akwa ndakolwa niyo umanyesio wakana tiwa umanyesio ndui kanani umanyesio we musiaini kwa umusiaini wawe na mwana munene wa ubunde sia kana kailite kwikalata kailite kwithano nyanyo iliata kailite kwikalanya na andu ata mutuo wa kana ka nundu kila musie kana ka musie ukamana undu matinda nondu mabundia na sia kwena mekalindia yo namba ile kana ko kamanya bende tuyanga ija ite kana muika kengeke kitindo kithuku ni chana anga mwekalile musio bad behavior ni ananga good morals kwa ukana kani kaide to manakana pe mundu to notinda nake uka na pe mundu to notinda nake ukaumela ona twana lotu pita muno school endo kasisi ona school kana kulio na head teacher tutinda twana twina
character ebwanene na twatinda focus yoye thia wane kubika either ni university kana meisa umela kou musingi museo ula na ilete kwikia ni musingi wa ndeto ya Ngai na mwana pe aspect isu musie ukulia ya rejection nuko na mwana feel rejected by that friend na nime class kimwe twele to bundi sasa situ sio se rejection ata nondo as they grow nime o meet and wangi tofauti yukindu kimwe ile to mananje kine kana stage cia kuyana ni muhimu muno kana wina koka kabundi cia stage cia kuyana kuma kana kanini kekwemia kabigie bandu withe kesi twachone kabigie bandu withe ni kesi kwisomea o kambatite mbola na ni maili totabwa sanzo kila kindu jonze gaetwe mesa ni utheine byo akatabwa kana pai mundu withwana permanent relationship friend na nuto na titi twana tutu kana nuto na enzo yona mundu la we na keta we munyanya lakini ngali yenge akolwa atasiamwa we mwethingi asia kwetha munana kwa uni bailite na mentality ya mundu akamana nesa kana ethwanganya nundete ya itunda ethwa notika una nono we ibindela mundu titeba kuve ethia wanao nundu no baba bikete bangi twili turuge thia tukaita ba tuteumana na ete ibunda dakiwa nundu ka kokesi mundu ni wakwa wa kutumia ngalina lakini kwa pande ni ungi atonende na munana ayo ungi utewa kithemba kiu na bundi go twile to bundi sasa na situ mwana mane as an individual yes akamana akeyiki onake mwene boundaries ugezedia mwana kaka mwa to thiu no kumana ye tikana faith pepe kinongelela cha bishop waweta not contradict what he said dia siakana manesi akana kweyenda save love mwano ejende ukesethia ona pakoka yani ni wo udetermine situation not the other way round no Syana sitwe la we peer pressure scarcity necessarily nini no ela otena musimamo no elo tena stand ukasia kindi tona nacho and I'm not going to be part of it na you kana kamine yenda na kamine yelewa kwa kunela isi we penetrate barriers nondo kaina external pressure twana tula external pressure yoko kaya inyakwa kwetando ketikile we tumando kathi mwalimu wako ndo keke but kana kalake kambi yejitikila kananye am an individual and I can change whatever situation ndienda na ende jutibo ukajuta we musei ukoselela mwana bu twithwe twe athasie kweyange wana Syana situ na this time tita tene twe ya wakana ka wa supermarket na nye nonye reproduction grade 3 ni gwe nonye mama kululele twe reproduction na kulia kana kanike sikila ke kwelebwa na utila ju tutwa thrive yana ignorance Syana siama tu kwa sikiyethwa sisi kila kindu chonda na ela we were Syana si abuse ya wa even schools si abuse ya wa nondo na kokaina self kaina self confidence na esu yiki ya wani musei ukamuya na wa kwata set ni yaku vunia ewe amoja okasia at least nilikile kilasini at least musei wa kwa nombo yebuku nondo tutabikia na nondo ivyo that tanana na ende pundisi ya mwana waku kwithwa ese ivyo they we are not the same na chuma kingi tunaisi aseme we know that sio ala be Syana sio lakini pe udhasiongi ubecome it too much nondo musei mwe anaisi ena Syana ile twins, a boy and a girl, and apparently ayuka esa kunduethia these two have been having sex Syana ini sisene kimwe nokona so na ni Syana iwe nokona sindu taisu kwa utendwe no others yo lakini peke ngo kuja boundaries onendwa ni mwana endwe si boundaries mibaka wenda isongezi
nenda uendesye unabaye kulyo nituendesye ndambosenga gizi kana thiete kwako lakini oratie kulyo ni kindu kinekikie and in such situation we uthasio sutu kwase twithwe na uthasio bala bese na situ lakini no ngina twithwe tuyase bado yu kindu chambe nikana wona andu masiane iwe siana isiane iwe oneka ti siana no andu aima mena mahusiano asu that is demonic tike tukeseo nikiumo kithuku Loimo ni uimu muthuku muno na mailo boya na kumakanya nundu mete kindu kithuku nthini wa musi na kiumo chuge kate yani anandu ona nga muithika na cio ona nitibundu ala maitha cia indo ni mesekana mbui ya siawa kana mbui ya anga ya cia nthenge ida ilolisa ninya kana mwitu masiani wenda ukatende wenda ukata mara moja nikanoka mandenge nundo miumbile ya anadamu nikana gene pool kana maundu ala matuthethe ya cia kwikalana ugesethe andu kwa twa imauwau wona andu mathengianie mambio manana na kwa bahati mbaya kana kaisiawa kana guketha kena mauwau kilebinda na twithwe no thaciosu zuko uwa twithe no thaciosu akuelesia kanai ni mapitio kwa kumwitu na kimwana kumanana kimwe ni makosa kabisa ona timbe wa ngai ona mthini wa serikali na itu ni no thuku na mikalile yake ikamba kila kingi ngwenda kwasia ni kana zukulu izi abingwa isi abingwa bebinda ya samuno pio yukani kabinda ka asiai mambe kwanza kusizia siana sio ni bindukie mia Yesu zikalile skulu siiliata na itape na mabadiliko kana be mependukile dhukie kila kana kaile koswa kwanzira yako nundu ti thatwe na tofauti undu utona kunena kana ka na ka yuko uwa sia ikindu chambe tusisie na ili tuithalika lakini onu jagio kuweta twithe no thasio lakini wena kithimo twikathi beyond itha kana ni ka miaka twasie 10 na kuthea sisi sindulo katabia na pia duka ka expose kwa maundu ala matonda kwambio kana ngatene na weta stories no na masenga indi ni musenga samono ndwi this is the season siana si ukua mavu nokela no ni DCI wa Nandi Hills ayasia rate yokimwi yulua siana ni mbingi so sindu itweke kwasia sina ndoni anymore twenze no that you wone na sina situ ndoni me osolerwa ibisa ya how the body is school mwana CBC nikiwa utamosei utamotavia watu ko kabu kambe yosenga bishop na sindu imwe mesima nia social media oyu yu Jackie pe kindu kimwe ndo nanye niongamite ngalini imwe ya ibinda yutaje siana si obinga ibinda yasa asima ke the ignorant tengo na idho ni ndatikata 5 kana 10 kana 30 wiyo mutana thio koma no lazima mwitha mwe bamwe edhwa we mukristo we muislamu we wandeni yoyote ile paindeni italiani tenanai ikalia siana sia kunthi no ine na sanzu Jackie uine na sanzu uimatabia mwitu yako muthino mwe nene sio mwikalia hata na join university na mwikalia nthi ana telemile aunya yetho yonthe na mwelesia ba ya uendete ni ba na ethio komana nao na ethio komana na ndume na mbesa ona endo thina ndeke no kukua ona nenda ni saigwa mwitu yako Dubai atwaiwa ku outing na situ cia muthemba lakini na monia future na monia pambe palaba mwetelete nabo bailiata na mwelesia pio iulu wa kila kindu chothe yune bindesio Jackie jila asiai mailete kwikalana kana no kakatavya sanzu na peupe na kingi chake ile etho no boya andu kaime boya kana na kaboye eti ila mboya ya mesa ni maiya chabati izo ni tono maigweka lakini muboye mboya ya ewe uikania ulalai
ewe uikania kitindo kithuku na indi uimumanthia nyona mwaitu wakwa itubwa nyene yanite da kibeti chai kikali muno byo mwaitu aitubwa ambao tuzomea nthimo waima mwana munju wa muimo umanyi na muthino lo kutubwa muno atuwia chabati na bai mundu wa ikoni au akinyete maiko na onaethwa no utabika no uija na waile toya chabati ile Uya wete. Nitamanya akinya maiko ewa ati ikulanya nuethicie munda withawonekanie no mwakwa wa kana manthe kukua keli tuete nyumba atulai ndilisia etho ikabisi wakite kasumba kasuku akwa ndilisia angu ya muthino mwanye ndia inondo na musio muno lakini wakwa gati ne ko weta lakini akwa na ikuya ni nali kabunthini ko aitubundisia kana beta bia imwe tutailite kwitha tinacho twinasio ne binda yutaji asie yeingi wese Syana iyu cia binga amwe meitwa entertainment kwanza masielelete meitwa holiday entertainment na angi nundu no malikanga ao kundu kwi maundu ndithia ni wathiulikana kana kundu kwi disco wathiulikana kana kundu kaikethia andutia me usunga mathiulitie itimba au me macio megwitina na mo mayikanya maundu angi na kaithio trainer kamwana ainya kaisie no be nyama itesi netisia negwe kana ne mutangie be nyama imwite ono keke yani betri yesu yangali nesu ndebinda yetho aite charge zaidi tiokonelelwo charge ukegwa kila kindu jonde chabinduka na thini wa alesunga iwombie ya production be kindu ja ajabu muno alesu ya kasa mundu ne totwe kandia onaetho na masters mwisa ubinduka mwamina indi koneka na mwetu wa mwitu iwe sawo bintu kyaba we sawo bintu kyabu nundu bina wanai the power of sin it is more than the force of gravity ona ikatu nundu tibingi ya Syana no batangu no si uthikunza asi no toilet totapia Syana situ wathi wona enze no ni glass ni ya whiskey mwene ya whiskey nundu no kuthia Google na nienda faith tunenia Syana situ asi maitu ku control internet nuwo wiyo mwana oso simu nuwo mwike credit niki asime na wiya wo kwata simu cia Syana sio ni wisi nundu wa ila twesta emotional intimidation Syana situ nisiuka wina ko ukesethela nuwo kesoba the roles have reversed kana kaku niko kyo kutabia undu wika ti undu wea wa moka kwa choke wa umundu niwe wika kinana yutu ana twitwetwe uya mami wika ato mundu baba umundu no thiko ithia nao ibinda yate ne ya emeo so nundu ibinda yue ya sensisie kila taile kulia ne kana how do you embrace the technology no yokete na maundu amengi beto mbe simu pesa asia simu na tie lazima elaborate na iwe na atkweto aweteto a while ago to asia osa simu isu ukasisi applications lazima ukezethela uyelesia mwana ndu umwelesia ki wholesale we mwelesia we mwe ya kinana no ni ekitekisi uketele we somo kwata ndukesekelewe we somo kwata secondly otwende na mindo siabika saa ile sia wiyo simu isu laptop ni wile kosa nundu nengetia sia ni mogeto thiumwa ko kwi mutia ni mandesia namba 2 na baiwo mwaka manengetwe nenge na maendete class yukingi ko baimindo they are so free very free ona saingi no mo usisie kindu ila ku install bubu yes no mo install yesindu sia kusoma nundu simu nisoma kwete matuko ni mayudha ukamebela mwaka some of the activities guide tethanyi nundu twaema kutethanya hii nithio nthini tu kulika maimani mathuku twitethania ata mwaka no ngotilile nikenda tusioke museise witu ni tusiokete namba itu ya SMS ni ile 3915 ndukathi basa
seisa ina uthocha ingi twinenenya yulua kwikalanya ciana citu Ivungani tutena the break mwaka yanambia kuongelela bumba tutethanie na ciana citu siva mesini especially yulua internet. Absolutely. Na bau niguo ni asia tutethanie ati kana ciana ici umete skulu na ciana hii ne kala nthini wa miao na ni ciati ya miao pe masama kwikata wamuka kuthamba kuya na wathamba no lazima kitanda chalanywe nesa niki ciana itekwalanya kitanda numba kucioka nundu cionie kana papa i mundu wa ku enforce discipline ciana kuya inenga wasimu manenga wasimu ila skulu cio bingwa makonia cia imo yumo kaba metha me unlimited ugesaidia paishiria yuko utitethanyo kila numba ide na sheria ciayo ni ndo munengo kwa mfano onu ni kala kwakwa yu kwakwa ithie paiku kanumba baada ya saa 3 cia utuku itha no apita saa 3 cia utuku itha ninye kibeti kana ciana lazima ikandatavanya niki waselewa ukaje kana umuthengo selewa ni uka saa 5 kana saa 4 izo ni sheria de kuma twa nini twe bunde icio kuya tetha icio pai mundu kukiwaliu ayaka ye bandu bange tia ikoni twe yabu liu pamina kuwa tuyoka tipo da na liu thietwe tira ithiothe twimina twe bunde icio na ju hamuka kindu chambe wotana mbothi kusaka mayo alanya kitanda na ini sianga sijaka ni mwala nilie ni sawa ende nimezika na mwala nyani na problem the same pia na simu simu tuwase tetha simu siwe kando kithei tuminde sindu cia muthembozu na yu ila maya nini sondo sai ni anandu anene mena nyumba cio pia yange diziaja simu lakini twasiasia na pedha parental either we na wifi ndini ya nyumba wiki ya chao parental control sindu cia muthembozu na be ipindi tutaile kusisia kwa TV no imatabia kitu yo sisia muno ila ipindi izi ya saa ina ciathika ukunika itho thimwe ona yu iza ithia pe ingizikia uko na masisi anju ila tiba ngamasisi ngona makama na anime zindugu ngina umwe aenda hakaposi akasia ndadi hii si nzuri unajua si nzuri na ziwa mnaangalia sasa ile tuko sasa hiyo muache isu ni kuja sheria na hiyo tu utethanya na kuelezea na situ tia itwendo tuka dictator lakini twendo mabunde cia hii ona mama akwata numba zo maka onu makeka twendo na sheria musi ndiongela kwa mwaka numba kana musi unenga wendaya tio ndwa kwitho wina mbesa mbingi lakini tabia na mwikalile wa musiusu ndi twine na yolwa mwikalile asimwai ibungati yesa budget tisi ciana ciata moyo no economy hiyo vikie bungu pia tumaundu tumoto tona kwikana ciana citu sio kill time Michael tino wekala simoni sasa ndani ka snack Jumpa ile useubio umuka imwe activities ona mwete moke muwe imwe muka watch kana muthi walk mwisho kuzazi ni wailete mundu wailete kwejekia program yuta kwanya ina manyeye kana yu ebinga yujetha ye yasataje na kwina ebinda mbanda nene makuanga matwa kula kwita wanandu bara na imendo amesi kabisa na kila mundu wenda aithigwe musie we mwana waendete tukite muno we mwana wakwa wendete ngite kwanza kamwe na akuye wethi aetete thina yundi makua na makua ndio mabundi cia iuluwa wa kwema wata umalo cha mbemba mwanike enda ikithine ni kana ndakasoeo ila mitu ya town yana yo yangani ya supagwa na iweje yu wiki ne kala na mota wiki taile musie wewe ama kama tumechoka kukaa huko wime sawa tusioke yende mwasioka koya uisioke ngwithi uimanda program wengi ni kana umateka we umaumye basa na ila idleness ya kwikala TV ne kana simone kwa onangi
pe mutumia munyanya wakwa o twindo to uthocia matumbi ai mane o kama bikia ndamea mwezi undu sikugoini enda kana tikayenesa na imuciokete cukuru January oza katroli ebundesie business ni kana ebindela yebikia withietha wi mwitu na andu ina musime kana mwina musina watiwa ni wise kwi manthi ya mbesa ana nthekisia ndambia mwitu ake omwe no thoie kavits kuma ambia kwika kiupe umwe wake wakwaticie auma skulu oka uthocia na mbesa ila me uthocia matumbi amabingu ya account nicio yumwe tuzo anokia ithia asavete 600,000 wow ithe amwe ni yukuthoya kauba kanewe mundu icio ciaku yu ethia mwitu yundengalini yani mantha activity withie kana kabe undu alate na kanisa endo involve mwano katika activities zingi cia kanisani mwe maithambia ibila na kuthambia jo tithambia ibila wathanthatu na wachuma tia mukete tenderecha chuma kwa Monday tubunde anye uwi mwetu akwa mau keki muno wendete tukeki na muthoie twitu twatira keki aithina bia dadi ngolokeleba mamu na kumbe keki you days na mwanya wa kwika wa no homu nena na inde you ever wende you inde nchakimu inena kwa uni basically to keep Syana situ sin busy yes isi upunguza kwa yako usiwe ya na bishop wase maku meno kasio shago lakini kuti kwa Syana nondo tunene yato sio kianya na Syana situ ti kwa langi kwa bungwa skudu nuwe nukesia mwaito Syana sia ene na mena disconnect makwa ni ukana uyino kesia mwaito kana Syana situ ikane sia visit maanti na maango ni sawa pia mama tumawa lakini pesa ndo ile tota bia Syana sia kuna ndo tunanene ntayulo wa abuse tunateta bia Syana situ onangi nimekuya hii by the way holiday there are a lot of partying akakuya ni the birthday party ya friend yakwa nisi ndo sia musewe ile tota bia mwana wake especially and then wa mtu au shagu kana mwana akwa ni kuti party ni maundu meba mwana musewe ile tota bia mwana ni ndo wa safety ndo ni kudhukie mbe nitaisie do not touch niligana kaka slogan ka hii ni mali yangu usinishike mali yangu usinishike uko na nasi yako ndokola twana tu kiuni kilu kila tuniwe is still on your children number 1 kana kake thweke kena self control onako secondly kama nemusie ni kuo and you know kingi twanangia wani kubanga ai maisha masoko nimo kitwana twitu tutumanithie kana pa ya lulo nipo nikuo kwenu nipo maumethu mathikitwe nipo ethe methu mathikitwe na no bona ku leo wa ku before we ketho mundu mukota twa kana pane po mukathikwa ukesethela ni twa mind still ya the mindo sense of belonging na tumakana ku ya lulo kaikone maisha maku aigathika gwatweka charo shock noanie mundu muga wenu gitwe na ju ai kwa ngune ne mother in law ne cha na kuya akuite kamubule noanie kakamiro ka trend ya ati akuite ngo na akakubwa mubule then you are just laying like a fool kila kiyeboni kana tumanekana ela wenu cha mwana akuguna ake mutabyo mwe pe andona momekima mundu omanthie baloka ukwatilia bishop na ivanga the only way ni to no kwata kana ka bishop ni kugukisia mwana usu yake so kakana kakethwe kanengetwe ila mebaka kwanganya ndwa ilothi wiweka kwa bana usini ndwa ilothi yani ukesethela ni wakane ngo basics lakini tukakekie wia nundo nakutio wendo protect na tio wendo protect mwana aku elote eboke sethela no amane the dangers that are looming to our children na indi kingi iya mwana waku onakethwa muina mutiani mwikwika ile kule okulilia ya how do we keep them busy engage Syana sia kuna mabuku inspiration no books asome munenga yo kabuku basic onaketha no kabaluko na mbiti ukezethela we munenga kabuku kanini ka usoma kindu cha umukipu busy ondo ngazi yake ondo yanete na indi introduce here even the family the larger family where once in a while twithi tukasome tukakethie mbina onete itukakethie mwaka
we say that at least there's an activity that is it was around it to a family. Imwaka maybe no uyongelela no ngele kuka ama dipatini. Nundu ni meosidi. Ni peando mekuka kumandi sianza me na concerts. Ni mwadi birthday party, ni mwadi koyacha party sikuku pesi ndo mwana wailite kumanata red flags. No kuma some of the red flags ni mnyaudu wadhi party ndo katie class ya soda hiyo ka ndukanengwe mundu kindoye utesi ni chao pes tu tunini lakini they make a lot of sense no na kama ni na kamwe kate imana na kanumite patini na mwana osuna ndanyusa drugs lakini dai imana nondo te mundu umwikio mwaka kana asubie begi ndo kiu kitakilini yakwa cha maithi pate neno nundu mbe ithi titegelete mathi pate nesu mbe sisi ondu mwana osu aku dress yete mbe abo sisi ondu dress yete not even on a okay my yes I might dress my choice sisi ya dress yete mbe jambo nicho kwa kunyumba Noise ni moka au makawa. Okay, zela kama nika wana my dress my choice. No, it's your image. Nitiwe ngweta. Nengedi kwa sia or despite that fact. Sisi ya mwana address yete hata. Secondly, aba ikalande na mwana waku. Na netwe iwe even job. Bishop might correct us on that. Job ni waboya ya Syana siake. Na no ewe ama itu ikaenda ama pateni. No lili kanani maenda mapatene makaima kanywa makaima keka ona maika ezo tumbe wano ila nomba si amatumbe ya Job would pray for them mwana gwe ikinanza abobo boya newe zendeto ila waboya silika akilini because you are talking to a supreme God umone thia ekanye umbi there there is somebody who is seeing you in and out mwaka weta wa red flags wa thindini wa party kwanza kindu cha party kindu cha mbeni kana maundu mapati muno die encourage ya lakini tondo pe stage ya maisha no lazima saa ingi andu makalika maundu ni asu ni sawa lakini pe maundu ange maku replace party ni chao pe na conference pe na sindu youth groups ya udhi retreats sia makanisa na sia mudhembosu ona isu chondo mwa ona party mwano adhi ukomana na ndwangi so onala ukomana na mwana ndwani kindu chake kanisa anangi mmebukiwa kanisani mwano oswa ile tesungata ni stindu mnyawa ile tomana very good the do's and don'ts you ona wathi ndini wa mundu ndukaendae kwenda utena mwananda hapa kubi utona okuya hii peke ndu kikiwona yuko uno useo akuyani ndaenda party umukulie wenda wina unao na mwenda nikano kama na ukameto on the mwa ukamaelese mwana mwathi ndai mukahakikishe kanai mwena tia liwenu wiki wesiendo inge nundu munde anu makaike wasiendo liuni andu kanenga we isani mina ana watia siendo sia modembos wachane nayo ange make une watu miskuti to drinki lakini tu they avoid to drink to onge twa pe to drink fulani ngweona imwana ienda muno na to energy booster nitawiki tweka samuni kangi in fact unalika na bandu bangi ongalisia kitengela pandu andu mende toya nama muno nela twesi ochunguza twethi na maisu isiki ya watu samu kwa soften kaingi na ingi na kau soften ketha ke border between some drugs na we become like an addict ombola we were paendie na yuko the second red flag ni kana dress code ulo kwikia undu kwikia na masalo ozi kwikala bantu pau ni those are very important things no sisia lakini peka indu kangi gwenda weta ndambo mina Jackie kaweti we bishop yulu wako twa Syana musi iko na mele na maliu mbalimbali nengo lilikana mwana onginda uwaliu ngima ya mwe hizi haya mwe kana imubia Syana ziokie kana we is the kid sienda kuitana I say go jo baba fulani anapika mchanga anapika yani jana zioma yani umeona kai mwe mindo ni wimbi muona hata mudhanga
red flag du siro ja muthembo zu ya ne jana kai mane sindu ila tika go ya musi na kana wauwa wembe ti muthanga no yesi pia ndo ngimona ai ati mwana ndesima ndo asima ushaguma kona ta kwindwa way better than usuni kuoneka we mutumanu no tumanu no ngele red flag red flag yengi iloko na mwendete chathi kita wa an isolation party. You should be very careful. Okay, we are mwana waku no kovitha aithi kana ela meme kati tunaenda kwa fulani na usiseme. That is another red flag. Another red flag ni lilia party isune jaje ikajiba peje ikamwaka utotha nitotho komana nake na Syana isi tutwira na sio ba studio ngakulia mutumia muima na mwaka eitanya chao na Syana isu niki nondo yu peke la manipulation wendesi kana no kuitumia si kati isu ni red flag ngitwa twaile watu tumisi na onamo etu ibeti nona kibeti kiimatakwa nendo ndatwana tunini na twana tuni tustumia nengi mukamba ndazi ya manana la manupya imo matesa mako twana tuni tuongota nikana na unawe kwati benefit na with the way by the way na mwana such parties we kiali isani ni mina ebina ndukanengo kindu utese oye na ndukone andu my experiments ndo wasi onaka na ikonitete kila mundu ena mwi wake na uzito wake Bishop Feidas yai pole ya mwana ataumeta nyumba lakini the mboya ingisi musei onye twaboya yawa ukewai na ngai oyo aumala wona ikana yekatulwe na niona bala tubikita maisha ni momundi pai mundu to no trust isu mboya to ile to boya mwa actually ni mboya ya awete ulua Yob ni mboya ya kumanyakana Syana sia kukuungama yitengemea mboya ya musiai muno na be counseling yithwa aje pata muno pyo yeta wa mboya kutumia wasiani we na my father aboya na etho tenzetwe na indu isaigwa asia na muyai kwa sisia ne makobie yenzetwe nunyi na nune tendeto ni aguka nando maikenzo nunyi oni woko wao na ni waizi kana te ikenzo na ni mboya ni uzi ndweso uka nyamboya na ndwile ana mboya na ni wane na iandiko Syana hiyo iboya ni sinda asisi kana benga iwe tu ni waboyo sisia o undu wikite ngwe ayuma luka muya ino kusioka safe mubundi cie kwikia ngwa nikaneki ngwa ngele yake ndikoneka na ene na ndaketho ene kemwe wake nina boya muya yundu wakunikia tamu kunika mwetu yakwa kunika ni mboyani mwetu zuwe wa azia ndadi ngwene kete idiata umwezi oka wiki ngweneza indi nindona kwa cia nobe bandu bangi failure ya kizazi kikwiyitata.com kitena wa Syana ono kethia musini wo kuyuthoya mwetu yake kasikati kanini na kakongelwa musiai mwene ni wo kuyuthoya mwetu twa muthembozu na ndizo mona kotine isikata mwetu akwa no kwatiwe na ni wa munenga mbesa mwa enda mbash ya makai maite sindu cio na maithio bikabau na mayona na mayanikitwe mbucharini iandikitwe not for sale get free you besi ndu imwe musiai onaethwa wewa lakini besi ndu imwe ukakulwa ni ngaiwe mwene nundu akwananga generation yaku mwene Bishop Mala ni mubea asante Madam Faith ni mubea John Mwaka ni mubea Museise witu ni mubea kwindwa naito Syana situ nisumie skulu sisi oke skulu siembima tukende na Celestine oka skulu nundu unwanted pregnancies mandai undu weke na mwana mwe baya musi tuko maichuma chikengi